Philippi chapter 2 verse 5 to 11. Christ agishmagisha hom nariri. Hago avu wasilaka orin hiusha makor ushari. Chir ava kwavu chi os Christ Jesus sishinda hom chi hishi chi lika. Or God indingari. Hago or mbek os God indinga or nari hom or nakuri kishiri amburi wahau. Or ma misambik fehe hom. Or naha ma anandinchik men leraun landari ma hom leraun lariri. Ma li heyeri ma indingak nariri. Orenchik or lafaka avui wasilaka bari nombon or dia ma ol kavakavan unda ondo hom miandok hariri. Eremor uri nombo orok avui wasilaka hi ori mitenchek or haoveriri. Hi os orin or haowenda oso hi amber sin dikri hi wasilaka mendek nandarisir. Hi oso nor haoweshindak mbele amber hevenik fehe, misambik fehe, misam siyok fehe, chisasi siyok, li hi orin li haowe, li ushangamak bahan. Ushinak mbele amber hom, korbak karem li ushangamaha limba. Jesus Christ wasilaka ria, karem limba ha avui wasilakan li simba usikbahan.